Anya laki din! Ay, apo aya. Nagrigat laki din ti agarami di ti may content iti Facebook aya. Ay nanak ko namon friendship, nagrigat na talaga. Nagrigat lang nga ro din ti agarami di ti content. Sakit ibasdan tupay lang. Ha? Ay, true lalo. Makapasahir itirik na, ngam isumit ipod no. You can please everybody, ika nga. Ay, Juan, hingam, saan man nadagita ti makalapad friendship? Ituloy talata ti agarami di ti content ta? Ay, no siya, saan ka mapukpukawan iti namnama. Numero 1 basher dagita kakabagyan, kakaruba kin kalugaran. Ngam wala akong paki. Ay, oo, ako rin. Awan bibiyang ko kadagiti kakabagyak amang babas kanyak. Uri man nagpugi-pugi idamang bas kanyak. Ha? Was me paki? San mga isudat imangmang iti isasaang mo iti inaldaw? Iso ago, beshi. Awan beshi, more contents, more basher, more dollars. Hoy, hanya lagi din. Ay, nagpara ti panawon nga pumanagnaka ba rin, nagapamaya. Napanak iti igid iti karayan nana. Napanak man nag-video iti content ko iti Facebook. O na yan, nagbara nga napan kakigi nag-video, di kakainuray ti malam. Kasta talaga nana, nabara man wenno, matutudo ti panawon. Sige latta, tuloy latta. Sa bagay mo't kit di ay nga mabit man laang. Makitkitak man dagiti contents mo iti Facebook. Umad-ado umatan ti bashers mo ba rin? Ay katwan nana, umad-ado da nga rude. Agkakadakas pa yan ti comment dakan ka. Ewan nana, nga malayo sa bituka ako nagmanan. Dagiti kakabagyak kay di ti numero 1 namang babas kanyak nana. Wan nga raw. O na yan dagita basher mo. Gambay am ida. Ituloy mo latta ka di. Sapay paado dagiti fans mo. Ha, ay wun anana, saan nga isuda ti makalapit kanyak ako nagmanan. Ang lalaki din. Daytoy mat abading. Sumanala iti Facebook. Sino man day tabakan? Asino pa'y kuma? Ni bading adita ka aroba. Agkakanat mo ti post na iti Facebook. Alya? I-like ko. Kan ag-comment taktap na awan makunkunana. Ay katwan karuba nga rod, kat suportaram mo't alangan kit di mo't kay bas mo. Daytoy nga rodan eh. In-like kon, nag-comment takpay, nagmaya, ti pa nagsalam, kunak. Anya? Ay unay day na pa nag-comment mo. Katuan man, kundi comment takmat no, iti napintas nga oray samot. Nagsakit iti mata nga iso lang nga iso ti lumanabas dito yung Facebook. Ay, nanyalakit din. No saan ani bading ti lumabas? Ni kulasa mo. Ay lumanabas nga ibagbagam. Katawa mo ti limabas. Ha? Dito'y Facebook ti kunak nana. Anya? Asino ay adayta? Ni kulasa man? Itay adak iti balay mi. Ni bading tinabuyak ngagsalsala iti Facebook. Sa ita, ni kulasa man. Ay na, apo! Ay, di kalat tayo da baybayan. Iso nga ron ti pagragsakan da. Nakalalas. Nga mala, ilike ko latta kan ag-comment tak kundit mo ta. Anya, kundi like kak, tapno inton ag-sweldo da iti Facebook, ay kat agpautang dan tumot siguro. Anya ka din da nga ibagbagam ay da. Katuan mat nana. Adda nga minti nakita ka post ni Kulasa idi na minsan, nga umadani ka nun ti panagsweldo na iti Facebook kat. Kat, anya ko maita. Isu nga ron akong dilay kak, tapno pa utangan naknana, anya lakit din aya. Ay
na, nakaragragsak ak, beshi. Urel agtipa, dagiti toldik, gapo iti ragsak ko. Anya? Agtipat na kititoldem? Apay manuaya titoldem? Talo? Si kakit dimot, beshi. Hengam, abay aya. Isyar mo mat ano niyat makagapoy ti kinaragsak mo ida. Nga orel agtipat na kititoldem ako na. Ay na, beshi, oh. Look at this. Wow, Beshi! Makapatiba ta talaga ti Toldi. Ay, sana all. O madaling di ba nagsweldo mo ti Facebook? Ay, wala, beshi. Makapati pa ta talaga iti tuldi. Kasi ka ngay, kaano ko ba't ngagsweldo? Awan pa'y matibagbaga ni Lolo. Nga pa nagrek na kat o madani matan. Nga min fairness ha. Umapalaking ka, Beshi. Ha? Naimbag ka pa ay tagsweldo kan. Agasam man day ta 22,000 na masweldo may ti Facebook. Takal mo tinagataday ta Sa nabali Tao madani mo thinking ka. Kat di ka madanagan. Tapa man ang makasweldo ang iti Facebook. Ilibre ka iti samgyupsal iti session ron. Ay no! Ay maragsakan ako na itiday ta ngayon bagkam. Namnamaag na ita, Bashi. Makasweldo matgam ni Kula sa iti Facebook itaabulan. Ha? Nakamamat na ida. Kat, nakita ka iti Facebook akimat. Impost na nga rod. Nasayat ka di. Ano kasta? Tapno, maramanan naman tan. Tibunga ti amin na bambanog na nag-vlog. Ay wana, paimantay naktuman umutang iti kwarta na. Hanya? Saan pa yung nakasweldo di tao? Ngam plan-plan mo ti mapanumutak? Katuan, dakas kit din no saan nakapautangan ni Kulasa. Ay! Hanya? Kanayo nakagre-react kung nag-comment iti post na. Ha? Ay da. Kanayon ko nga i-comment ang nagmayat ti sala na, nagpintas ti picture na, nga oray saan mat. Ay, nakababain ka laki day. Tikasta nga aramid mo. Awan ti nakababain ta, awan ti libre ita apanawan. Isuan naskan, apautangan nak dayjay. Ha! Naimbaglaki din na nagranata Kulasa. Ha? Apay Aida, anong atin? Anong atin ka dyan? Ha? Saan nakman at tangat-tangalugon tamatiritir ti tangod kuya? Ay, nasika talaga. O anya, aday baga? Nakita ka namin ti post mo iti Facebook iti na minsan. Naku namin di nga agsweldo ka itaabulan. O, ano ngayon? Kwa, pautangan na kumano bilang laeng. What? Malamot na Kulasa. Amok, dakkel agad ti masweldo mo iti Facebook, takas itira ko nam, na urnong ti dollars mo. Oh, come on, Aida. What are you talking about? Sige, di mo tayo bakla? Nalabos mo tanira kinaimot mo? Kanayo nakpay nga-like kung nag-comment iti post mo? Sa ita, di nakpautangan? Ay, dure, di salbag ka. Hoy, Aida Tapno mo man niya. Saan ko ngayon bagaking ka nag-like kung nag-comment ka iti amin na post ko? Tanumutang ka, kat pautangan ka. Mawatang? Anya? Nagawa na bain mo? No, daman ti salbag ka na. Si Kadayta. Sana siya, salbag ka. Apay pinersa ka iya nga agriak iti post ko, ha? Ay na, saanan na da ito'y tuldek tagtipat ita beshi. Ha? Taapay, Beshi? Itaman pa yakas na tilangam. Oray kala agkalkaling ita na Oray kala agkalkaling ita na Kasla makatawan anagunungot ka. Ay pod no, da ito'y ukeles ko tagtipat. Dahil man nga ita, agasem man. Imbaga nakiting kanya kung anaskin ka no apautangak inton makaswildo akit di Facebook. Ay kat pinagsasawa ko na. Hanya? Taapay ka no? Pautangak ka no, kaputa ka na yung naglalike ka, nagkom-comment ka na iti post ko. Ay, unay kat akina agraraman ng daya, babae. Imbis na ito'y tuldik tagtipat, saanan, tada ito'y lapayag, kan ukeles ko, kapo iti pungtot ko, iti dahil nga Aida. Di ka pala sinipat, tapno agnakam ti awan ng bain. Ay, saan ko mo ta pinilpilit nga ag-like ka, nag-comment ka na iti ipopost ko. Tapno da ko marason, nakasjet, ibagana, bibarsa ko na ito, ukeles ko.
Nairwam tamatan, iti kasi nga ugali na. Ay bayam latan, beshi. Vlog pa more. More income. Hanya na kay diyan. Wen, ngam kumret nga rin tayo okay list ko. Masara. Awan sir-serbi na day ako lasa. Ay, sapay lang kumatasaanan nga ag-earn ti Facebook account na. Ay po, nadeta na pa nang inadadas mo kay Nicolasa. Anyat basol na aya. Imbaga kan kwa na, apautangan nak no makasweldo iti Facebook. Taka na yun nak mo aglalike kan agkom-comment iti post na. Ngamdakas mo tan ti rumrumor iti ngiwat na. Ti awanan ba abakla? Ay, na ikan na ida. Umuna iti amin. Saan nakamot a pinilit nga ag-like kan ag-comment iti post na? Saan aya? Ha? Kan may sa. Oray pa imbaga na nga ilike mo dagiti post na. Saan na kaya't asawan dayta? Ano makasweldo? Kat pautangan na ka. Anya? Nakababain kalakit day ti kasta nga inaramid mo ay da. Nana, gapula ang tain like mo? Nag-comment ka? Pautangan na kan? Oho! Nangalaam manan iti kasta patakaram. Anya lakit din. Ay, agasem man ti kinaalas sa talaga ti ugali na dadya babae. Idadanas nakmut una yan. Manipod pa ide aging gaita. Sa anak mo ta nagpakpakaasig yung kwa nga i-like na dagiti post ko iti Facebook. Tapno obligain na kumapautanga kano ti awanan baing. Ay, do syaklang tinangaramidan na iti kasta. Jaklamon. Mga nusan lang asaw-saw tinanggag na kanyak Maminsan pa talagang aramidan naman ng tikas di kanyak nana. Ay, ako pag sa ako ibaot. Tumpaag pa di Kidisag di apo, nagrigatag sao. No, iso ti pagnakman na, paikit din na saan. Makapaasar di kasi nga aramid na. Kinapod na, makapaasar di kasi nga aramid na, nana. Ay, oray si Domot, akit maasar at talaga, itikas di nga aramid na. Dadya nga min babae, oray pabainam, saan na amo ti mapabainan? Kaslawan rik nana, manhid ba? Talaga nga ugali nan. Iso nga awatan tay lata, sagpaminsan. Tapno ang mumayda Sika, ti pagisistoryaanda di tersena ni bakat ingga. Ha? Di ka lang mabain, iti kastang aramid mo. Ay, unay kan. Apay manan aya? Bigbigat mo't kimat-malt. Gapunay ta, iti panang ibagbagam kinikulasa, ano makasweldo iti Facebook at pautangan na ka. Ay, apo, aya, ay da. Anya? Apay obligasyon na kaaya, dadya tao. Uray pa'y ko na makanayon ka nga ag-like kan ag-comment iti post na. Day talagayam. May reason ka di Di ka lakat nagbain iti kastang imbagam. Pang-asim man, ta saan mo nga ulitan dayta nga inaramid mo. Ay, Saan lang asika tinakababay ni ti kastang aramid mo. No di kat karamanak nga asawam. Maawatam. Oh, payakit kita nakakasda si Kaida. ha? Amang nga no pampanunuto man nagsweldo ak maternity Facebook. Ay, pagpakawan. Ay, saan pa ipagpakaunakon? Si kakit dimot ba din? Kas itinakonak, ipakaunakon taamangan kay dimat no singiran nak. Sa pa'y makitkita ka kanayon ka ngag-like ka nag-comment ka nagiti post ko. Saan mo't akasta? Oo, anya saan ibagbagamat. No naaramid mo kinikulasa, ay, posible maramid mo mat kanyak, si Kapay, uwa! Saanan ang maulit day jay? Kan may sa, pudnutin ako na ni Kulasa. Saan nakapinilit nga ag-like kan ag-comment iti post na. Iso nga awan karbagak iti amin nga ibagbagak. Ay, nasaya at mat, talapanunot mo dayta, si Kaida. Nagalas ngamin dayta ng kararamidan. Saan lang ang nagalas?
No di kat nakababaing ka pa. Tapno ang mom. Ay, saan mo abangki-bangkingan ti pa nagkitam kanyak ay da, Tama nga numasulag ko, dahi tamatam. Unay kan? Naguyong kamatan? Kunam siguro no sana di manon kanyak ti panangidadanes mo, Sapay ko mata sa anin nga ag-earn ti Facebook account ko. Kasta? Ha? Agasa man dahi ta kinadakis ti ugalim? Salbag ka? Ikarik, saan na maulit ko naktumat? Isungaw nga imayak tagkidawak iti pasensya kan ka. Pasensya tarupam. Tapno mo man niya, nagmayat ka aduraban. Awanan ka itibain. Nagbasik ka nga, ipurwak ka man nay. Anya? Uray saan ka nga agpaspasensya kanya kon, tinapatagat saan mo nga aramidin iti sabali at tao. Mawatam? Saan ang talaga? Tamababain akon. Day tatipod no. Aha, kasla mo ti mapabainan mate. Iti kasta kinapuskol ti rupam, jak lapat yan. No saan da ka nga minapinilit iti may sa abanag, awan karba nga mangobliga iti may sa tao, tapno pautangan na ka. Mawatam? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.